Kardon Nilimonjorong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Havar ke hat havar ke parlo chiru ronghang arong non puta parivartan atomon lelelang. Matijongni phaikre hini arni APHLC Organization Secretary Korsing Timung Pen havar ke hat havar ke parlo uttor borbil pu adim chiru ronghang arong kedam kewang atowar kelangdam. BJP Sarkar laki Parivartan Sarkar pu anparta sabka sat sabka vikas pu athepi sitame enlu sitame havar ke hat havar ke parlo uttor borbil pu adim chiru ronghang arong ke non puan da kedam kewang atowar meme pin pusi APHLC or bangke dake nilimena rong lo nilimahang thekatim lo sa pinian yanta government scheme bu bake thekdulong lepela athela bangso arong ki kimke ha karbitum karbianglong bachi kim hoten sila bangso rong tanang edolo lapen labangso adim bangke nilitum dak pensi lo charli lo dak pensi litum Pinan cubo cilo dagarap tum tamaya kilo bang borenga warsa choklem tum ta dolo sta piniar ni Karbianglong Autonomous Council ben kilang pang kri bangke tak hendo pi pateng poteng lo athe dak ke do karbi kali pusi pini ke lakha ponder lo athe la bangso ara tum han pi towar mesen da pithek the aphong lo dak penta news se paklang rong ara tum tame mat kado weta mi social media news tame theklong lo sa pinian yanta la bangso towar ke selam ifan nonta Karbianglong Autonomous Council atum ke amek char chelang amek ka char da ma bangke ha Bangladesh pen ki wa ke chi atum afan si pini ke towar ke me selam ponam tum theklong ji non la hai along le anda Karbi along le sai delo stela bangso along le anta pinian ni bangke Karbianglong Autonomous Council atum ke la bangso BGR long le bangke ke chetum han pinian te eviction hai election hai manne politics ale ke chuenji afansi la bangso atum han ki eviction hai pusini lelang tum han jong damlo sta non isi bangke li kaning je dan nei bangke nili kaning je dami pu bangke pudai pu bangke imena akarbia mase CM lo EM lo MP lo MLA lo sita Karbia tumsi ke phodunde ke ason ke ong thu na ason thegam long buja towar jong si tumhanang pithek the borenga war saida jong si tumhanang pithek the pulotang te ladak ke do karbi non uttor borbilong ke do karbi tum ke komat phalo ka chiki da ponte towar ave me ave lang ave labang ke tum ningduk me milo la sirilik Karbianglong Autonomous Council kachari atum phan ke nilike condemn lo je Karbi khe phan chilang thek the pot nilang si pachini lo atowar ke munal tum theklong polai ka do ko bestamela labang so puthake te kola sorong ko an kan no sengke la penaro men lo la sorong bangke chiru rong hangarong labang sorong ke sengke ningkan troxy cap ke lage pleng tang lo lage labang ke lasi labang so ningkan troxy cap dotun app sitame piniar ni ta labang so towar avela towar mesen long undela lapen government scheme mangke thang ta long dundela ente dak ini local MSC la pen MLA ke mal local MSC ke Ojit Kumar de lo lagi Ojit Kumar de ke tum Karbianglong ke thurlong le stapini Karbianglong BJP kachari atum ke chefan adim ke pek tane richo ke pek a joine lo pek det lo MLA bangke Dorsing Ronghang ake hai lo alangli labang so lamang elang le han isi ke jong dam nangi pu bangke la hen lo Karbia rongo bangke towar silam PPC bang ha Bangladesh pen dak nang ke do ke chi atum fansi adim maklong kawe pin ke dolong le atum si bang towar ta mesen selang li selam pilu te komat phalo te la tumon dak ke do tor borbil la chirong hangrong sore mahno ke chiki da ponte la si chirurong hangrong sore bangke nili ben chenglok lo alang li tumhan chiki da mathai velo la pen tuliram rong hang ke japot tim Karbianglong tame Karbi fan ke lang ya bang kalilo bong lang sai delo lagi lansi ni pachini pon Organization Secretary Korsing Timung Pen Ningjepon Sidame isi kamang humimi abangki keche ke be arong alom anke atok anu anta towar mi pikpik ke claim lablu lapen kaching thur amo sidame kebe keche atuma phansi langmuna Karbi atum ke do adim anke towar ta meme selam lepin pusi APHLC Organization Secretary Korsing Timung Pen Ningjepon
jong sipi ni penap angbong karbi atum arong kedam kewang adim an chelang thek the pulotang te karbiang long autonomous council cm dr tuliram ronghang lapen hawar ke hat mla dorsing ronghang atum arpu pen che ulapnon lapen pgr vgr adim an ke keche ke bemate bengali bihari atuma phan tharle lapnang jiputa ningjebon keche ke be atuma phan lahai kachin thora muasai pirong ke chokche athela tumle kheilongri apharman pen hile kaman ke ot pen kache song atum kalipusi aphl cd phu lsa organizing secretary prodip be pen hawar ke hat ahawar kahumri dam ahut ningjepon so lapunat kewang bangkela hanlo karbi atum han koan si kelang le ma ke pini labang so ang theklong lo karbi atum aningkan pen daksi dolo vote jok lo MLA, MP, CM paman lo. Sa karbiya rong ke towar masih awe. Step pang tek dam sidang laso towar bang ke kene lo yo. Bang pewar blok selam pipa melo ke selam pita MLA skim pen. Nali tum stame mathatam thatto. Imena karbi sialang li fan CM, EM paman lo non dak. Lukel MLA lang li dorsing rong hang matha chen hilang polo. Jong si karbi alang ita karbi fansi ka cheng honai ma Bangladesh pen ke ma ke che fansi kang honai hala bang prangsi alang itu matha nai sa pini ni la bang son ni bang matha dam desi karbi ang long arada phan ini ka pachini dai bang ke la henlo nili dorsing rong hang jong si karbi khe aning ang thin dolang plutang te prap jin pen dak lukel MLA alang le MLA skimen karbi ang rong long na tawar kawi pin dolang nang le jong si klem thek the une pulotang de nang le MLA ar pupen chi obo moy jong si karbi khe fan lang thek the pulotang te nang le ar pupen chi no nu nelo pura long nang le sarandar no la pulotang de litum nang kroi po kasi ka prek ratum da chi nai la pen pini ke do BJP long ke do karbi tum ta nang le tum matha tha je non ke do bo la bang so skim Karbia phanle pondet karbia rong phanle pondet ko sutang dhala bangso karbia khetum jokwan je polo la sila bangso ke pon pedera bang halo etum ining ke oidam bangke ning duk dam bangke la si prabjin pen cheklo joni ang bong jong si karbia rong towar pi thek the e skim deng pon thek the li prutang te nangli MLA hoi pen nangli ke claim ji out avelo nang li claim yi order velo labang nang li ning chibi noi alang li dorsing rong ha towar ke selam pen ge ise ban mesen lo to sita karbia rong jong si labang so towar selam pelotang te towar ta meme konane arlong aki chuan logji konane semen ki jumje kon son ke patang te pusi tenangan ade me tum thek dam long sita pini labang so scheme ke deng ponalong ke selam ponalong mangge ka selam da mesen lapen ki klema bang putam mesen pusi puram nang kapo sei siala mangke ki pudam nai bangke ladak bangke PGR VGR longle aprang dai tum eviction lo 1967 aning kanta 1957 alam ta eviction lo hala bangso eviction ahoda bangke karbiang long autonomous council kachari atum piniani bipoti eviction ahead lo ladak ke do ke chi atum han ha Bangladesh pen ke bang ke chi atum han bipolo da eviction ahead ke da ke nilip hanang puweglo 60% ke dake NRC long tamen awe pusi alang letum dak ake che to masinang jithan weglo sta piniani karbiang long autonomous council kachari CM tulira rong hang pencenglok aprang kachari kongres kachari pencenglok piniani anta labang so PGR VGR long li eviction hai hit da bangke lake mang humeme sita labang so eviction hai puloto sa kai eviction nam tu bangke karbia tuma phang inglong aso tum han si pinip nal tum rong pang thira theklong lo rong pang thir long akar bia fan pini eviction asai si ke deng pon thu pulotang ne komah long kaching hon kente komar phan lo kang hon kente labang helo tum ke nam da kang hon tanon mang ke plak chu ason si thegam long lo ke chepen karbi laso ke plak bangke itum karbi ang long asiam tuliram rong hang pen si ke cheng lo ape siala mangen ni tuliram rong hang ke hai pan ki pudai bangke nang li jong si karbi aning ang thin do pulotang te prabjin pen PGR VGR dak utor borbil labang so along klam long nang li eviction claim jong si claim thek the claim man me claim up pulotang te nang li CMR pupen si ono labang so eviction la ke PGR VGR long le ve
along le tamen niliang paklang nai de no dolang grazing reserve punon ta field hetan dolang labang so field niliang te mana paklang thek apen paklang begji labang so a media pen labang so lam mesin pachin lo jong si nangli khe ching honduk longri ching honduk alang li pulo nili long le insist nili pek thek the pusi pulo and then non pini dak ha Bangladesh pen kewang ake chia tum han long le ke pek ke nali konen si lo ke pek ente agency tong ke pek lo ma duin si lo ke pek nang labang so lambang prapjin pen ratang no lam theche paklang ulam sinili karbiang long labang so media kelang arada phan nili labang so longri khai jok nangki pu kache song hele kaman offset inglongar lok chitiming phache pachek dam ili tumakar bima mante ladak ke do kiche paro atum tong hele na odun ma pulante ili tuma asong atuma phan ardi kupilo do aman kupilo pi alangli dorsing rong hang MLA ke hai lasin nilita sodak penili pinrem lo alangli son aning abang ke khaya phan kaching hon aning awe lapen hal alangli kecheng si alangli papa pen si alangli ta MSC ki thurlo halabang so hutke regional puluke te pipot regional aning awedat alangli halasinili jongnam lo dei thora long tami tauna hem kimrang ponbom lo kapre constituency along tauna hem kimrang ponbom asonsi dei thor along tami tauna hem kimrang ponbom lo laki em richard to bi kachipatuk ajoksi lapu an kapaprang dun loputa hawar ara tatumpen che thanpon lapen taun jongsi nang mandet lo pulo tang te laki chojor cholangta ake jok wandoji puta puthot hawar ara tatumpen che thanpon lapen lapu angkrak su pen birta kilong dun ateng pulotang te dei thor pen rong bonghat atowar an prabjin pen selam pon poputa em richard tok bi pen ningje pon tarpung pen dorsing tok bi karbiang long news labang su hem ke ciklu yon ni aprang pen si kim lo tangte nang tum labang sut dei thor town kikim aputhak an bang nang li ning arong lo nilitum ke dai thora rat bang ni tu ning arong pig lo the bi hek thi hek ben lam son thek long le ani hala suhura ba hi thi bang ya hem bang la son hop pirai stamin non bang ke hem thir klong hem sini tum long pu sining arong pig lo la pen la town nang bikok pen ko pipia ke joy wan kit long ik po tangte la sikisuman ke joy kisunga lambang ni da sini dam et thek the sitamen non nili mek hini ke thek dam long an ke mua phia phan nga ke joy wan du ji pusin nili matha da kalang ni tek labang so a hem non kim bom lo ciklu yon an bak patang unji pusinang ciklu yon an bak patang un po pusinang nali ning aklong pen son ke matha dundu malapu ana ciklu yon thom pli pen patang deji ma ciklu yon throk pen patang dei puson nali ning aklong pen matha dundu matang thegela non jo kicheng ben la non ciklu yon ni ne si dulang lang tung bi klem ben ke lang du na teng te non ciklu yon ni yon thamang te ke tang lo pula so ni tu matha dun tangte labang so te thor town committee nang bikok aputhak on bak local MSC mate education ni ia maka Richard tok bi fan kachuru mate kupilon te nang litung kaning jeji la lang li fan aputhak ni tum ke la non education ni em mate itum doar bagri MSC Richard tok bisar phang ni tum ke alang li long ni tum dai thora rat mate doar bagri rat ke dam ta an ka sirap ka situdun ke misen ke me et la song dak taksi alang li ta ning aklong pen ni tum rat phanang sipaduk pilo la song dak taksi mu apor ke nang yeu sitam ni tum un an dang sirap situdun kalang dirang limen cithane gi ma ni limen son ro han se ni long ham buka sar thitero Longit High School along ke chengsi annual sport ke pamanpon Singhason ahawar arlu Longit High School along matijong ni phaikrei hini arni ada por phai kebra achitim apor malompen annual sport ke pangchengpon Bangso School along headmaster Durgesor Soikia pen Japon linsi malom sopor mai ing niponlu lason si alir alon pen pedonang pura ex student mati nongnam kache thangklong lunsepo trinial rong pharche tong dunsi ningkang sampen bluetooth trolley speaker sound system pipa jerdunlu puthot students atum joning ridun ateng pen lunsepo trinial rong phar methang ka sonsepon alunjer ijer parjuponlu
Labang Swalong, teaching staff, Durgesor Soikia, Arun Taro, Rajesh Teron, Raju Nagar, Lason si Bangkrip ho teachers, Bangso School along dolo. Lapen headmaster, Durgesor Soikia ahin pen ex-student mati, Nongnam kache thangklong lun sepo, Trinial Rongpar aphan chipu thek thepin pen, Ningkang Sam kachoro sitami, Pipa Jerdun. Longhit pen Joy Singh Senar, Karbianglong News. আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তেওঁ আমাক অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে যিটো দিলে সেইটো আৰু মই আজি কি ভাষাৰে ক'ম আৰু মানে ইমানে ভাল লাগিছে এনেকুৱা ঘটনাটো খুব বিৰল হয় তেখেতক ভগৱানে সুমতি দিয়ক ভগৱানে মংগল কৰক তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যিমান তাতকৈ যাতে আৰু বেছিকৈ হওক আমি সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ আমি খুবেই আনন্দ পাইছোঁ আমাৰ ষ্টাফত সকলোৱে আনন্দ পাইছে আমাৰ তাত বহু দিনীয়া অভাৱ এটা পূৰ হ'ল আজি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া সমাৰোহটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আজি প্ৰথম দিন আজি ইতিমধ্যে 5টামান ইভেণ্ট শেষ হৈছে আৰু 5টামান ইভেণ্টৰ পিছতে আমি আজি সামৰিম অহাকালি আমাৰ দ্বিতীয় দিন হ'ব তাৰপিছত আমি প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পাছত কৰিম